ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan postemi A bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakambanya kol hakini ke number harum. Usambut Menteri Rangba Kejela ubak Preston Tensong ubak kemi ia katanat PWD Roads. Haga sipau tarik ujeliu arjar arpusa ula pentip bagatanat PWD Roads jong ke sorkar jela kala dep penkre ia ke detailed project report banshna tang ke benta arpau kilometer ia ke surok tang nadu nongpo hadu umden haga phase 2. Haga jingi keren bat kilat patai kubor ubak Preston ulaong bayaga detailed project report on sapha syakatanat planning bat hadin kata kan sapha apat syaga Ministry of Development of Northeast Region lengbaga Northeastern Council baga nyok mang pisa ban shnano ya kesurok. Kani ke subjek ang siya kabingat keren la pun bun telikisnet. Dengan serotanat sibun ke concern jong ini kong iba hak bakadu iwan kenang sesilong bandro susu yang attention jong ke government hakaba ilasdang kentiak telikis ni ban syak tengan bat na kaliang jong ke department hari sang ilapha kubor lamba jong engineer ilapha lamba jong ke district administration ban pensyai halor ka status leneka koi hakanuk benta ka bidai bat kanita surok nang tena nokpo saumden basodapur de menna mensengiru amisya na kaliang jonga ngala invite na kemunta ba inwan banyak kedu bangan nang batai susu tenrei imsem lala banwan imsem pedian banwan tenrei kam lelei kabang ngakwa kalau ban persyai na kaliang jong ke department na kaliang jong ke sarkar hakabedei bat kan ke position jong ke surok na nongpo umden bat kaban connect ru syadu sunapur bat kaban connect ru ban mi syate syapo syapok bania dekane ke subjek komopi nadu u arhajar hatra arhajar pandai hakin syang la propose akalis ka bangiong ka skim jong ka World Bank nila prioritize kilambu Denrei hakabakadu namar ban nakaliang jong ke World Bank ka ai yang i tang si hajar klur hakawidei bat ke root sector de ka ai ka bami nang ta kalomba kani kesurok napo nongpo umden sunapur ka World Bank ka ong tongin ya pe pat ha ka face ka baar haga ba ka face ka baar hadu umta ka patsdang tang ba slab shu ka face baar kan sasdang de UMLA jongka nongpo MDC kiwe ki leaders jongka to ke area ro kijuan nakapo syapo ban kerpat ban pen sneu hanga ban ngalawan ru la arsin laisin cekete cakang ui bakal long sisa kepada don kam madu kata dengan tu ya pi ha une ubnai ubalai kepala dep au ne ubnai balai don bok ba kadon kaneka budget allocation na kalian jongka Ministry of Donor hakaba khadu nilala ia kaban penrung ia kaneka project hapo ke priority list ka benengkong ba ia kaneka surok insna nadu nongpo hadu ha umden kabadon kumba arpau kilometer te hadin nang tu kawan no election te nang ta na kalian jongka ministry ka ong ba nginsa pek hadin ba la dep ka election MP hadin la dep ka nika model code of conduct te ka saukut te menta ka status jong kane ngakwa bani thuk tak pasai kalong ba ya ka DPR na kaliang ka department kala penkre dengan kremen scam balakum no ladap ndai mentak tayo hakane katayo bangwan ngilala bantha iya ka DPR sia planning department bat ka planning department ka sapha iya ka DPR syate syapo Delhi Syaka Ministry of Donor lengba jong ka NEC lengba jong ka NEC kenang ba kinyo ban ai sanction
nang ta susu nalor ka umden ya syakmat kabat poi sa kumbalai phukra kilometer lai phukra lai phunai kilometer bat kata apa de kaban mi sendon ban connect bat ka bernihat nama syate dam bun kisnong ditau ki ba idon kam ki ba hap bat penhai ka surok te yakaniru manyo pi lai phukra hadu lai phunai kilometer ngila de penrung yakaniru hapo ka PMJ SY3 bat ya ka DPR ka de ladep ngakermen skem ha kan ka tayo ka bamta hapo Delhi kin shong meeting ha ka ban finalize ya ka DPR pat bu pan ai ka sanction te kane kan poi lakum no kum nuru num dunai ka santhoklut bat katu ka bana nokpo humden kan num duna lakum no sanpho wai hadu sanpho arklur te ka jingmun toy ka bakrao kolong bakane ke area porokoi la dengan la ban pendet ya kan ke project kalau ke jingmun toy ka bakrao ke jingkerku ya gitu ke area gitu ke snong kita ke bedon gitu ke area porokoi but what ya ka umden ya ke snong umden ter gitu ke wei ku ke snong marjan kan long ke jingmun toy na mala ki kwa ban le chagawati let's say kin ram dot kam shu ban wan pai chapo nong po namal ka jingai da ka bekiyat bet na umden let's say ban mi sebenarnya kaban poi tang kum bang ong phim ne lai phukra kilometer la poi sebenarnya nang ta la poi juga ti katakan long ke jikur ku ka khrao anai le ki wan pai na umden shanong po bat nang ta nanong po sebenarnya kaba lam no ke jingai ka poi biang sukum lai phuk kilometer nanong po aberni kemudian at total berkaitan poi kumba mduna ya ka sanpho kilometer den rele ki yat no na umden direct ban mi sete sebenarnya kabamutkan poi satang ko balai phukra la ne lai phundai kilometer kajing mutoi ka bakrao ya ki ba jong katu ke area brokoi te na kata kadao ka bangakwa ban ong hangne ni na ka sorka ni chimkia ya kane ke area ya kan ke project bro arteli ke way lembaga donor ke banyak ong kan nesit scheme bar ka ba ka ba day ka PMJ 3 ya ka ba ngin tam shuyo e ka sanction ngin sakot ya ketena baru ngin yo ban pentrei ya kan ke project ka ba he bat ka ban long ke jukur ku ka krau ku mang OIP ya ka ribhoi barok ke way bat kumju kham tam ya kitu ki snong ki thao kitu ki area ki ba marjan ki ba don cha kitu ki thai bat kan long ru ke jingkur khu ba ban mi hasunapur ngamar ban mi hasunapur la don ba ke cikin ka ba nang nakata ka meeting point ga bingi om ka lum nong rip kan mi dare siapo hasunapur tegi brio jungi kitu ki area kila ban ya ban le hasunapur la ne ki la ru ya ka ban wan ban mi sebernihat ban le siapo body te kabanga kerpat menta ka kendi kalong ya ikong siem iba hadu menta idang beteng ya kijisa dengan ngejungi na kalian juga sorkar na kalian jonga komu deputy CM wa petru ya ketudi bat ngakerpat kalong ba insngobha ban call off no ya kan ke kijisa dengan ngejungi lani ladi impat smutu impat syai impat uhun ya ka e ka pangakren ngalong uba pediang sengobha gajikan kaple bila banwan kendu yang hak kendu nopor halor jom kanika project beda halor jom kanika isu kaba i hap ya kaban ya kan kelebti ya kaban syatkan ya ladi te kumta na kaliang jom ka surkat na kaliang jom ka tenat pludi na kwa ban kerpat sesisin pat ya i pai insengobha ya kaban call off no ya kanika program ko jom i bat idon kamru ban perkat ya ka koi kakia la jok bat ru mdei tang ya ka koi kakia kani kalong kum ka jing pensai pat ba jongi na kalia go sorka ba in sotu ba kani ka kam kala ya syapram kala ya syakman ten rei bin ong pat de shubu ba ni kwa no bandai ban petrei no menta ya kata ngani tu ipi ngin nam la ban le ya kata lano lonuru ngamar ke proses kadon hadin balayo sanction kamut kan ya sa tender hadin jo ka tender kamut ngin sa ay ka work order bat dang ta
ki company kino ki bayo lani ki kontraktor kino ki bayo kin sasdang ya kakam hapo ka jingpet jingpi jong ka beauty road haka jela ka jami kata ka banga suka ban syai kapan bersuatu baik ba haka dengan por na kalian jangan sebesar dia kecil kesukaan ayah kan insurance na bertanggung Irai na kalian jangan pada asas sih naong ba ngampat lah banweng ya kene ka jia ki ke jangan la dah ngampat yo ya kata insurance sahaja di ka banong kun kompromis na ka sarkar sana jangan ngampat lah banweng ka ada ban yo ya kata nama ngampat tip kata nama kamdan na di jangan hae ka insurance ngampat tip kada na ya kata ka bakila kriam ka social media nama na kalian jangan ngampat tip ngampat yo ngampat mat ngampat peg nagkata-gata mo ang ngampat la benwen iya kani kajing iki nakalian juga flexible nakalian juga kuwa bikin ayah ke juga ayah ka juga nagkata haga tu kata nga dashin ya ika namar balay bang ong bunta ngamdan jing shinya shu ya ka sarkar jungi namar kala shopping la pun bunsen nagkata-gata ka di ban ayah ka ti ko jong na kanang pangan shinya ayah kani ka sarkar la ka jungi ngan sampai dia kata kajing tua jong ki nakalian juga sarkar hangkala na ngalayo ibang ngalahun ya kajing tok kajing kingan weng ya ka mentang ngan weng ya ka